Mushana Production. Mzee, faza ni wogu namuleta. Nubwo muso baturetire. Aza hapana. Tinkora kunu yanywe ninkoro ko mu cyaro parish yo mu cyaro. Kale we bale muzee. Akatebe kana ko no muritano. We bale muzee. Uri yote. Nanja ngono baturetire musa. Hapana nywenda rugo ko mu cyaro. Ntundira gutuma kuruga ari muhumuza. Muhumuza mutabani wa wanterere simu. Yangira ngunyije hakunuya. Nangwa ni hale. Yiro kuno manyoko ni ngoro mu cyaro na agenti ya mbika Kampala twoko kunywe ninze. Mwakani ngaruka ntera muhumuza simu ampo muntu omuntu ndeta ati yakanda msageta anshanga askari okuja kanda askara akakumpisa hanuye nkatumaho ninyi natumira umwana ngo akundondera ro mu ishundi ko sanuya kamigisha nakora haza nkabana agenti anondo muntu bari kumanya mutana ari kumukoza ariko kunamaze natera nambuza yangambira faza tunganya ntamondondere yanje ngo aramanye Okay. Akanya wakasergo no mushija weye. Kemicho unda manyashi. Kemicho wa turgira wabuze kemicha akafergo. No muraka yo mukazi munju munango jangu nako no yamutire webale munonga twata kumanya yagire. Ngeno. Ubwo mesinka muhona amajunta akuno kudati. No kumanya. Okay. Faza. Kemigisha ni wewe. Nisema kama ni wewe. Na tujira kasimu na nyeya. Mujampa na taramango yanuya. Bambe. Mukama zimu kuleberera. Bambe. Niwogo. Wakuwa ngambera kemigisha. Omaka ganje. Nimbare mu ibiroti. Icyo njya wacura. Ndakabaziremwe ibiri. Faza arabaha. Ukwata umuhanda gwo gwa kure tobe ngo wagakama. Ndakabaziremwe ibiri. Kwata umuhanda gwawe orga. Tuba tugiye kuvugana turabwana kerezi. Iroko. Kwata umuhanda gwawe orga. Nyendo shahoro gwa kuleta gwen go gwa kwa. When mucyara we ineje nandi yakugenda kandi yende ko ubuntu bucyo bukubanza naho gambira utakagenzere
ako kubanza nawe mu kiganiro cy'amwinaha ngo ugo mukazi k'emigisha ngo nayare kitanda ekiwe nabaro ekintu kishemire ekintu cyo n'ekintu cy'umunonga n'ekintu kibi cy'umunonga ureba ati nkiyo ukagitibwa omukereziya wagitwa ate ecyo tukibonire yo mukazi niwe shemye kwara ekitanda ecyo mushija wonaniwe cyo mukubyamamo mbwese ko abantu utahamu ukashanga ubundi ngo umushawero natera nk'umunango gumukazi okitwarota nomanya ningira ko babashomise mukuza byo bushwere ekitande ecyo ekishenge cyo mushana n'umukazi n'ekishenge kikuru munonga abo kuba nomanya ahawe no mukubuganira ngo mushana n'umukazi kandi kimwe nango abagitiwe hati Yesu Kristo abajagati yanyu mwene kitande cyo nikikuru munonga niritali no kimanya eje tukushomeraho emigenzo ya misa mwene kiyo mukazi no sheme ugirota niwo sheme okucyara utakati kwaso ndijo muntu mbweshi kuwa kushanga umushija wawe aliyo na kwata nka mukazogwe ukakitwarota nabinja amakaga shishikire gashenyuka abo kuma bakuleta abakozi kubani bagumane balira ki ne balira bashija babo ekitande ecyo mpaho nango ko kutwara ubundo bwiro bumwe oshanga umushija kandi yarebo go mukazi aliyo namwale kitanda ubundi yamutwara munko mukazi we aza amakaga shenyuka mwene ndanga amakaga ugashenyuke abo kintu ecyo gezaho ekishenge abaniyo wagumana ogirota no cyara okuma amakagawe ecya kabiri nahurira mweta efakazi no kimano umuntu akuba feyirirwe ki afeyirirwe umushija mbweni we no mushija mbesho kuyakufa yeteko mu cyane ecyo ukaza ahantu ukashanga bari bakujuma ngo efakazi uko kitwarota mwene kintu kirungi omushaka kufera omukazi fego mushija we kudanga kumujuma obufakazi ekyakashatu nogamba nomujuma nogira ngo nomoro nomunaku niki ogwo kemicho kureba nyo nagambira unindo gacyaro nawe kemigisha akaba ariyo muntu ayine bintu eka yaba cyaro bakabi nebintu bine sente binende bine bibanja ekerieka eyobwiga konga mwena bokutaho kumushija we ekikakiya cyamuya ebintu yahendera uko kumureba ekyo kintu ekyo mpone kikubasa ikimubireho nikibasa kuba ali muntu wena erizano basa kuba ine sente yenjakarito kumanye sente wabo zini zibasa kuwaho mbwe nikirungi oguma tukutamu ifubo ombantu abo abakwaba yaboro bajya kuba abanako hakuba ni wotomanya erizobo lije njakane ubasa kubanga kemigisha tebye byo mukazi nibanda kugambira ndakagenzire ebintu binagambira mu mutima gwawe byo nibiza kukombeka byahwayo mukazi nibyo kugambira ebwana ngambira byana byahwayo daba yugura hori daba mo yugura again loko father ga this is my house, get out. Nagenda konkoyegendesereze binagambira kumobyizuke oyegendesereze kwa tom handa ugendo mwigura acenge musego mayo gendesereze taraka kuza kundesera nanga when fast noza kunsasira ananjya bigatiro bya bakama banje mwena ndasaba kunsasira
Kyomukazi. Noruka. Wachifira nkanyoko. Nonda kurondogora ko kunyoko aronda gwirashi. Niba shona nda kurondogora nkanyoko. Bakubasa no kungarika. Re mwishukuru wawe. Iwi hanowe noronda cha. Kyomukazi. Oreresera kibuno cya nyoko waruha wagaruka. Niho wishuka ngwa hano wanyu. Tinda kugambira ngo mugumaha mukanga mukagenda. Hati noronda ki? Noronda ki? When wari umwana yakura kasege myaka tine magezi nanda gagira ryari. Kashina kigagira bira kirondogozi nkanyina. To ina nashon urumana nyokoshi. Echakureta haneje. Ishini mwenda kwemuka. Ishinyo kwa basisire. Nyokwa beto rwizensi mwajimara. Hati zakureta. Zakureta. Niho wamanya ngo abago wanyu. Konka mukama. Toyine na shoni. Yangu nabwera bwera. Nyona agahwa kunare wishe. Kana agahwa. Na hasi ya kutero kishuka ngo hano no wanyu. Urigo mushemo. Toyine na majezi. Nisha. Hati ibintu byona wabireta. Uko kuwanga imbire byona nisha nabi. Hati borya kanyisha. Harozi zochona. Borya hakanyisha. Kara. Alright. Isha labo. Isha.
Hati. Eliya motoka nogireba. Nishiroroshye. Ni nkutwariwe na mara wawe kuza kuchebezeshaga ama DNA. Wana hulano ndo businjo munjomu. Ntukugenda bakuchebere DNA. Wabo tarukwenda. O munjomu tamu businje no nakunoro. Nyabo. Wandetere motoka entwaro mwirwaro. Iyo wana ndo businjo munjomu. DNA. Atu nomanya kangambira amazima. Tinkuza kugitemba. Hey! Tokuza kora ki? Tinkuza kugitemba. Tokuza kora ki? Bishinye ruhizaje. Omushaka byine ebikora byine. Kaji kwihekwa. Tugende. Hey, Nyakato. Mugusha. Oh, ukaba umushaho? Kaninye ngabo umushaho. Hey, bambi. Ubwo no wandetera ku ntwaro mwirwaro. Nuwogo. Hati mbwenu. Mukazi we oyina akajugano. Konko mwirwaro tindukuza kuza. Hey! Hey! Mwenu wano hulano ndo businjo munjomu. Okwato manda tuze kwiyeshagama. Iwe wano mangu ndo businjo mukomu. Mpora mchara Mugusha. Ati echo kuzo mwirwaro tinchangire. Konka ukundetere motoka ngo entwaro mwirwaro ntakukimanya. Tinayanga na n'umwana ntwija kugenda konka rundo runaku urundi abenyetebekanisa rwo kuba nyino rukiko hakanisa Oru erizo batindo nyino. Hey! DNA werizo. Hati. Tinyine wiri. Hey! Kandi ezo results nzo ziranyambe no kuzo wobureberezi Bishop nakutura. Erizo baha. Mbwenu wano hurano ndo businjo mukomu. Ora obeho tuze kuchebezesha. Bitu natuma no rukiko nenda ninkushanga yo nimbishisha. Mpora mchara Mugusha. Umwami Mugusha. Yo wano mango go mwana tuwa we DNA ni yera aramuraho businjo bukataho munjomu. Nyowe tinyangire kuzo mwirwaro. Wabura konka eche nakushobora nakujangu aha kanisa natebekanise meeting niyo ndiyo ninzamu nabwo echo tindukuza kuza mwirwaro rondo runaku mwije muntu ari mwirwaro otunge cyo kwenda Erizoba. Mpora mchara. Erizoba. Mpora reka tutaze mpora kabantu bakuzire. Reverend Mugusha noreba. Ebintu nkebi nibyo bisingire yo kushisha amakaga abantu. Kongo muntu kwakwishirira ni orondo buriyo burakwangwire kandi burabasikane kugira ngo umuntu wamuyamba hekaye yagaruka mu buteka. Nyoni ndero cyo kuya DNA kuchebereshaga mashine shonga nakaki. Uwana mayango mwana tuwawe. It's okay. Ichiriza tuyo akashagama nanye naye ko meetinga na ku improvisinga nkose all means nyeshagama njitware ngareke nyeheyo ndete results zanyu. Umbiro mushanju 5 working days ninga mushanju results njija kwa ziriho ekayawe garuka mu buteka tere. Kandi wano mango mwana no wawe yatuje mukazi nawe ico Echo chenyine. Ati nyowe tenayanga kuzo mwirwaro. Konka natebekanise rukiko hakanisa ndiyo niza hakanisa nyine ho rukiko. Bito rukiko rwashetse ninkushanga yo nimbishisha. Mwene Reverend Mugusha naba ninshaba ni nko kutamburana na kiti yanje to improvising nyaka shagama ahamherwa 5 working days ninga 7 results nzibazizire ngarike nyonye heyo nzibarete ekina cyo muchikore mazimeka yanyigaruka mbuteketerere.